agam yang hanam kawin hanagot. Nyo mu ka 25 pu preh lah, preh Merdeka Aceh, hanale pu preh. Pu preh. Hanagot urung hanam kawin. Sakit Anas bin Malik. Ya, ni dengar si cerita. Sakit kena meninggal. Gebedah sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat ganyan kejap, ya bezu. Ya ziarah ulun sakit. Terus kenan ngebaca Yasin. Kan ngebaca Yasin. Hai urang kena meninggal kan baca Yasin. Nekula Anas bin Malik. Hai ben baca yan kena lo mu phom. Hana payah niat talqin niat pintat lo mu phom lo no khun la ilaha illallah. Niam ke deh. Ben baca Yasin ni ke long. Ben pintat long be. Ni minta darah baru sabah belum kawin. Jadi urang tahu mendung. Kapala di Anas ni. Oh tahu mengalai hai gelingker rupanya gunung selawah ke grup. Alai hai gelingker rupanya grutai ke chen. Karamate mentang bikai ke inang. Hirun mendum. Nekala Anas bin Malik lalong tupu ran hirun. Ran pikiran watai long yang minta darah baru. Long kawin. Tapi pakal yang minta darah baru. Karena long dengar Rasulullah pegah. Berangkasa mantang urang agam meninggal ganyan. Watai meninggal dalam keadaan hana isteri. Hana nyonya. Hana perumoh. Nya hina di hadapan Allah. Ya, maka le kita yang anu bermufhum kita dengar hadisnya. Beliau mak kita yang akan meninggal katuk rutuh kaji semikir ju darah baru kaya. Hana ayah kita yang katil tun jelame semayang tapo. Kali ke bi jelame kita yang kawin ini apa minta jelame ka ayah. Yang urusan jelame, yang urusan baju jas, itu baru kah? Yang urusan apa? Minta baju Aceh, yang urusan pelaminan, perkahwin ayah. Yang karu juga. Yang pertama lengan ini nang karu. Hanya karu. Perkahwin aja. Perkahwin. Orang Arab hana tep-tep Umar bin Khattab bengah meninggal berumah semiyup untuk malam nikah julain. Tapi miu ke Aceh tanda ada yang miunya ni Aceh kejadian ni tanda ada. Datang kedai kopi pegah. Bet hak kekerak kena. Putra bet kekerak. Anak kau Golam rutuh menaliang golam itimuh bak kubu mai kagak mukawai lain bibin berala ye ju ragamnya memanglah hukum kita lagayan si berangkasa mantang urung agam yang meninggal di hadap Allah ni pegah oleh Rasulullah tetapi tidak meninggalkan isteri mati dalam keadaan cupa gekeun bahasa Aceh. Maka long himbau kepada abang-abang lon mandum bele je ke bujang lapu kaji kawin bu preh lom lihat